салом алейкум дӯстони азиз. инак дар мошинбозори шаҳри хуҷанд қарор дорем. аз нарху навои мошинҳо барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон ҳатман ба канал обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, канали мошинбозор TJ ҳар яки шумоёни азизро бо фарорисии соли нави омадаи сода табрик мекунад ва ин охирин навор дар соли 2019 мебошад. мошини навбати мо Mercedes-Benz S200, солаш 99. мани ҳолати балон, 4 балон дар ҳолати хуб, комплектация спорт. ду электро, коробка механик, CD-плеер, пробег 283 000 километр. ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин мотор 2 сӯзишвори бензин расходаш 10 сахта мегардад. нархи мошин 57 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 737 80 81. мошини навбати мо Mercedes-Benz солаш 96. این حالتی بالون комплектацияш элеганс. чор электро, коробка механик, пробег 479 000 километр. این حالتی салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. расходи газ 10 85-90 мегардад. нархи мошин 37 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 737 80 81. мошини навбати мо Mercedes-Benz S180, солаш 95. комплектация элеганс. این ҳолати балон чор электро, коробка механик, CD-плеер, пробег 290 000 километр. این ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 1.8 профсой сӯзишвори газ бензин. расходи газ 10-75 гашад. нархи мошин 42 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 639 97 97 92 638 97 97. Mercedes-Benz солаш 91. чор балон дар ҳолати хуб. коробка механик,
CD player, kondisioner peshkosh kor mikunad. Probegash 151,000 kilometr. این حالت سالانی ماشین این حالت سالانی قفای ماشین در حالت خوب мотор 200 سوزشوری دیزل расхода 6 минутада сахта мегардад. این حالتی موتور هم در حالتی خوب 4 سیلیندره دارد. تخدماتش تا ایولی سال 2020 نرخ ماشین 28,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 795 04 93. ماشین نابسی ما مرس 190 سالش 91. این حالتی بالون در حالتی خوب коробка механик CD player пробег 284,000 километр кондиционер печкиш ҳам кор мекунад. این سالن پیشی ماشین این سالن قفای ماشین در حالتی خوب мотор 200 коробка панцирь, сенсори дизель. Расхода 4 сахта мегардад. Моторам дар ҳолати хуб. Нархи мошин 37,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 862 1000. Mercedes Benz солаш 98. 4 балон дар ҳолати хуб. Комплектасияш элеганс. چهار الکتره، коробка механик, CD player, кондиционер печки кор мекунад. Пробегаш 216,000 километр. Мани ҳолати салони пеши мошин. мани ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 1.8 прахсой, сӯзишвори бензин. Дартира сахта мегардад. Чанд пул гуфтасид? нархи мошин 75,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 710 04 24 98 749 0300. мошин навбати мо Mercedes Benz очки. солаш 2000. ҳолати балон хуб. комплектасияш элеганс. 4 электре. инҷа кнопкаҳои багажиш ҳам аст. коробка механик. магнитофон, кондиционери печкош кор мекунад. сиденияш обогрев мешавад. пробегаш 304,000 километр. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб.
Motordu, sözüşvori gaz benzin. Gazash евро 4. Расходи газ 10-85 мегада. این حالتی موتوری ماشین در حالتی خوب. Dokumenters almak jaktol alsın. تخصماتی تا که؟ Jaktol 2 hafta şişmat gerek. Jaktol. تخصماتی تا دکابری 2020. دکومنتوی گاز همش قایده بی. نرخ ماشین 48000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 750 04 42 92 833 48 82.